breakup da khamdaya paubing Magada gajiko Shuri Lily Cup tournament aya kupsang haira Ukhrul district Hamle Khong Hungpung NPF official 45 Chingai ACW NPF unit mass enrollment ranye sada mi thumrada phangana NPF li mingjan sahaira Hill Areas Committee na recommend kasa Manipur Hill Areas Autonomous District Council BLG United Committee Manipur UCM na makhamya phongshok haira Lekhyang Thor Aju the Tangkhul Express News Okcharphi Chahong na pamidalay Pau Bing Maysay na nganangrumsa Magada gajiko Shuri Lily Cup tournament aya kupsang haira National level football tournament gupkasang Ranye Ukhrul headquarters li Khuikagida Ukhrul District Sports Association we former president Dr. Manik Shaizana Maso Sada Vazanga Kala Dr. Matthias Jajo Ngaraibam Gasomoshi M Yanghao Azar Sareo LW Somi Shaivi Zimik Sira Rukui SR Lekham AS Abing Atumna Special Case Sada Vazanga Maso Dr. Manik Shaizana Kamaduili Shuri Lily Kabli Zingum Thara Masabaila Rahai Kasawi Ningai Kama Pongshokta Shuri Lily Kab Hogpogaina Shanaka Ajuhina Mugada Gajiko Maninga Tumrada Gajiko Ngasaki Gajina the Hangsang Tangkhul now being he Kangajaina Ganji Te Kangrioli Kathem Mikahaya being na Gaji Hangda Ajalaka Reverend William Pedicruna Vereshi Unghapo Kami Mang Maningla Bonus Sada Ganji Taylor Ungda Mi Haisaya Gala Juivangla Ningshia Gaji Hanga Gala Ajalaka Ogatui Raidre Korea Damne France Bumli Itumui Mi Payobla Masangla European Kangriona Bingli Ganji Te Vakangrio Kerjanji Paningung da Jitada Zathai Gasaji Aji Paninglaga Maya Laga da Dr. Manik Shaizana Pongshoka Ana Hanga European being Jina appreciate Sada Atumni barefoot heroes Gaji Ming Pola Mia Teraka Shida Itum Kayuya Ngasa Haira Ka Aja Tangkhul Ganji Te Kangrioli Manga Makavahi Mring Patura Gaji Hanga Itumna Matamai Hapok Lushit Kavai Gala Kangriona Bingli, Nganui Lakaina, Semkui Kavai, Katana Bingna, Football Policy Matalagaina, Semshoglu Gajihi Kasatsanga. 2021 Shuri Lily Cup Shillong Lajong FC na Yu Haira. National Football Tournament we final match Aya Shillong Lajong FC na Klasa FC Ngadagda. Kanini shi Matalagaina Ngriyo Ngaroga. Penalty shootout Kasali Shillong Lajong FC na Yu Kahaina. Shillong Lajong FC na 29th Shuri Lily Cup Kayui Saman Lubalag Aka Ting Hangshini da Panga Samang Haira Kala runner up Klasa FC li Saman Lubalag Aka Ting Magada Panga Mi Haira Shuri Lily Cup tournament Kakupui Ranya Kasada Ayang Zin music concert la Rumi Haira Ukhrul District Hamle Khong Hungpung NPF official 45 Chingai ACW NPF unit mass enrollment Ranye Sada Mi Thumrada Phangana NPF Li Mingchan Sahaira Ranye Chili intending candidate Ungpam Raikhan Lavazanga NPF ticket Kiba na Samhangrunu Samgapanga Jili Katomsa Kajihi NPF 45 Chingai AC president Vereshang na hanga. Intending candidate Ungpam Raikhan na Samang Sarano Ajui election hili 45 Chingai NPF Kangsak Luisa da Hangsanga. 45 Chingai AC NPF intending candidate Ungpam Raikhan na Kazip Jili Razang Khai Gadongali Ningashi Pongshogai Nang Soda Itumui Kamadaya issue being he Ramli Bomda Clay being na Kathaina Aruri BJP ruling Sada Clay Adam Hithran Infal Tambak Mangli Regasang Kuikada Clay Otbam Samang Kavai Mi Infali Talaga Jili Ot Kasaji na Kapungli Raisangra Gajihi Yonlak Dalay da Hangsanga Congress kala BJP ruling Ngarai Jaya Gaji Hangsangda Pungda Kalai Shorkarli Ket Haira BJP na Shorkar Semaka Regsam Kwirara Gajihi propaganda na Gajila Hangsanga Aju Kapungli BJP seat Sampanglala Tanda Kalai Shorkar Maidena na Sahogda Atumui Ningli BJP na MLA Kaya da Mukuila Kapung Dambak da Kuilaga Development Midlay Gajila Raikhan na Hangsanga
Hill Areas Committee na recommend kasa Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill G Manipur we integrity li Sheikhut ki gaji sectarian bill na da United Committee Manipur UCM na makhamya phongsho khaira UCM na press release mig shokli kahang ADC 2021 bill Manipur Saikoro we phakhavai we wang la state we larger interest na recommend kasa maning manaji State li miyur ngadaday dawi mi yang maso Shaiza Mohammed Alimuddin kala Rishang Keishing athum zangda Chief Minister Phunghaira kala athumna Manipur hupta wiwang phakhavai otsaya gaji hangda kapangga ghai gathana kai khana state wi khokha gsali sajagi gaji otsadalai kala jiwi Jibing China State Assembly wi ayin Code of Conduct li madung maganda sadalai da UCM na phenhaira Kala State Administration Razingli Chief Secretary ngadai bodalai gajila hangda jithada separate Chief Secretary kapojia State walungni State kadaya ka semkhawai kapo kathana da UCM na makhamya phongshoka Remote hill areas li khalai rejumnao bingwi welfare ot sami khawai semkhawai HAC na State li sajagi jiot sadlai da UCM na hanga Presidential Order na kasem HACG separate administration wiwang maning mana ka shorkar we programs na policies ling John mi khawai kasem na da UCM na claim saya Manipur we contemporary political scenario ningjang na yangra haira gaji hangda communal politics li kazanga state we collective interest li sajagi gaji ot kasa kathana bingli mamya lak marada United Committee Manipur na phongshok li shi thaira Naga People's Front NPF 45 Jingai Assembly Constituency we political consultative meeting at Chahong, Ukhrul headquarters li Khwika Haira. Chile 45 Jingai Assembly Constituency we NPF unit Shashni Kadana Rakhra election li Aruhon we MLA Krishi Mashum li Kadoma Gaji hi Hanglu Shit Haira. Naga People's Front we Kathana Bing Ot Kasa Bing Zangda Mi Shashana Ayawi PD NPF Political Consultative Kazib Chili Wazanga Kazib Ji 45 Jingai Assembly Constituency Area NPF Unit na Rakhra Manipur State Legislative Assembly General Election we Ngran Ye Kasa Akai Akhana NPF Ukhrul Division we President Ungnao Shang A Shimrena NPF we Pilan Khangami Gala Ukhrul we former ADC Bing Khing Hor Valui Kabangbam Zimik Pauthing Mashum Gala NPF Ukhrul Division we Vice President Athumnala Kashudui Mingaroka MLA Kashim Mashum na Ningashi Mida Kagadom Machad mi Hailu Gajila Poya Itumna Thaibai Gaja Kashim Mashumli 2017 Kum 45 Jingai Assembly Constituency we MLA Kabangagana Ana MLA Gagaji Khanmet Kami Mashingwi Akhum Dangkai Gada Ana Samangda Maya Lagai na Kayui Samangaji Wardam Muishong Kala Teru Mangkawai Hikatha Wivang MLA Kashim Mashum na Ot Kasali Langda COVID-19 Mimao Adamli Ot Matalagai na Sami Hairada Ali Gagadoma Kana Hanga MLA Kashim Mashum Zangda Tribal MLA Pingna ADC Bill 2021 proposed Kasahi Zangda Tribal now Bing Wivang Kapha Kwiragi Gaji Kamadaya issues Pingla Ray Sahira Kala Agatha Mingin Kalairing Paya Gaji Hangda Tribal now Bing Wig Pakavai Odmurut Sami Gaji Bingli Kadom Chingra the MLA Kashim Mashimwi supporter na Hanga TNL no Hunpun Dui Kangami Ranye Ajahon HA Rishing Hall Hunpun Li Kwika Haida Ranye Jli Hunpun Karigvu Gazibwi Speaker Ramayo Jipangna Sam Kang Rock Dui Mida Tangkhul Naga Long Aina Hunpun na Ningai Kama Lakesa Saikor Pyomi Jiming Rock da Rakhara Damli Kani Welungli Nazib Kamai Kangashi Kwira Kawai Sara Gajihi Pongshoka Hunpuno HA Sari Mayana Kashudui Kamili Vareli Ningshi Mida Hunpunaina TNL Wilungli Dui Kangami Kwiraka Highway Ringapa Pongshok da Itum Vareshinawa Kasada Vareli Mamalai Haisa Gajihi Rijumnao Bingli Hangjipuna TNL President in charge Tuisem Kamkara Nala Vareli Ningshi Mida Itumna Sehai na Hapogaka Masagabai Malay Managaji Hangda Twig Highly Shok Haiji Notada Jishu Wimingli Mashung Kawai Sasa da Hangsanga Rani Jili Hill Areas Committee with Chairman MLA Leshiola Vazanga Society Yaha Walungli Dui Kanghai Kalay Magup Sangabai Malay Managaji Hi Hangda Itum Janjam Kabai Mirin Ringsa
Sakhamataya Adam Hitran Itumna Pakamay Mirin Rinkavai Pekar Kwisa da Emile Leishio Keishingna Gagazum Dui Hangsanga Hunpun Hina Tangkhul we Avava Thada Kalena Itumna Tangkhul da Maduida Kalehila Hunpun now being na Kamiya Kanada Leishio Keishingna Hanga Aje TNL na Hunpun we alungli Pyo Ming Rokta Dui Kangami Ranye Kwigahina Tangkhul now Saikoro Wivang living example Aka Ngasaya Gajihi Tangkhul Naga Ungnao long with President S.A. Ramganing na Hangda Hunpun now being na Kapha Janjam Sagabaya Mirin Ringwa Jitelu Kapha Ot Kasa Madang Hailu Kaja Tangkhul Luramli Vareshi we Atha Hunpunli Rayao Sangkrena da Hangsanga Ishi Tangkhul chat kadainaba mga wala kahay miyurna da yangkai ka itumuya lungli akhay na akha magaja kanganang shokapa kaji hunpun ukrul HEC with chairman retired IAS Mranchan Lekam na hangda aju we otshoti na kanawa ngasarunu kala rakhara adamni itumui values culture na tradition matugluing sakta phakamai Tangkhul semkasa da Mranchan Lekam na hangsanga TNL na hunpun Wili shokahaiji ning jotlak saya ka hilada raga shokhi kanini wiwang sokami ngasa khuiramida khangshik ngzip mai khwaina gjihi phaning khuya da TNL we former president Peter Phairaina hangsanga kala tui khangacham sat khangli rajang kahai hi mahaila da Phairaina phongshoka Shok haiji legishi wilungli rersang khangrum samang khwai kala ha makhli kahang rishak shireng rum vairunu gajina da hangsanga The voice of the Hilawi latest music video Jungsangla Jajo Nakasa Iwi Avaram Aya date for December 2021 Tribal Co Cafe Ukruli UDBC we Pastor Reverend Somi Gasomoshina Seha Sakhami Yenang Soda released Sami Haira Reverend Somi na Kanui Thot Pingli Gagadoma nang soda Vreshila Kasahi na Mi Gajunga Wivang Mangla we Migla Karak Samgapang Ngasarano da Kasat Sangmia Kazip Jili Tribal Co we founders Yarsho Mushumi Zinkaya na Yarsho Tersan Kansuna special guest Sada Razang Mia Kala the voice of the Hilali Gagadom we Duila Kasat Sangmia Temla Kahai La Kasat Hangmaiso Shinglaena La kasava manjung shinglai anina la sagaina yarili mira kahai gala aniwi gathem la zingum hiran gala kasali contribute Sami Gahaili Manipur BJP na officially recognized Sami Haira Anili recognized Samida Aya Department of Political Programs and Meeting BJP Manipur State na Anili felicitate Sami Haira the Department of Political Programs and Meetings State BJP we co-in-charge Michael Shaizana Paumia Itumna Panyung Bai Gaja Ajahon Thangla BJP na Padma Shri Samgapanga Guru Ruben Mashangvuli felicitate Sami Haira Ukhrul Autonomous District Council Administration Small Town Committee Wena Mikra Pawati Shuda Kapungna We Akhamangajia Manipur Hill Areas District Councils Act 1971 Razingli District Small Town Hi Yangsang Mikawai Provision Haklagai na Mihaidale Hiwea Zingli Ajonthang Caretaker Chairman Dr. Yaron Shongulungala Kathara Chief Executive Officer MCS David Kashungnauna Imaram Ukhrul Town hi Semkalui Shidra da Hanga Anina Kahang Manipuri Hill District Tharukwi Ngajaili Janjam Gabaya Model District Ngasakawai Arurui Leida Clay Small Town we Executive Officer Leapi Kasarling Room da Ot Sakawai Officer na Special Duty Capacity na Jahan Singh Horamli Small Town Ukhruli Yangsang Mikawai Otsin Jisin Hairajia Vereshi Pingwe Kamadaya Christmas Panit Nanai Kahai Dam Hitran Kipalika Kalakshi Kakhanang Kajot Masampang Kawai Taxi na private kari Kam Kawai Bum hi Kathagui Lungli Ngaran Mi Haura the Caretaker Chairman Dr. Yaron Shongulungay na CEO David Kashungna Hanga Ukhrul Town hi Abam Mashina Kahai Wivangay na Kari Ngata Kangarok Taraka Rashokta Rijum now being Kama Sagazugala Mirin Shiman Kaila Samang Haira Gaji hi Hangda Kadam now being Zangda Rijum now being Kuung Kavali Mirin Kapadra Kashok Hauda Hikata Kala Shatmasamang Kavai Kari Gising being Psychorally Small Town Committee with Program Singagali Cooperation Kamiluda Nghot Haira
Ajui totili masi masama katharhina itumui pasarinli taraka sazada klewivang small town committee hina thar kamatheng wipongli saglagaina singkada leijia. Hiwivang kari deeper gatum gala contractual employees hangshini da phanga zangdana mangasam lagla service mida khlaina da hanga. Manipur State Week Kamataya tourist spot sada khlai Ukhrul town hi yurgade na ngajan salaka kha town alung hili phairanai gsang tharan athumui kjihan nga bathawa da Ukhrul ADC caretaker chairman Dr. Yaron Cho ngalungai na CEO David Kashungnao na hanga chiwewang ajuwe khnui thot bing akhama yurwe mahut shingida khlai kadam naw bing gala ima yurwe CSO bing psychorally Ukhrul town hi semkalu shit khawai cooperation khamisir lu da nga kaw haira Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, Manipurli, Kanithang Wivang Ungzangdale. Aya Loktak Lake Moirangli, Kasara Neya Levazangda, Northeast Regionally, Regasang, Hakasang, Quirakavai, Shokarna, Sadak Lay Maramli, Pajiteya. Loktak Lake Li, Kasara Nejli, Minister of State for Education and External Affairs, Dr. R.K. Ranjanla, Sonowal Ling Sovaya. Loktak Lake Mathasang Kawai, Gala promote Sakawai, India Shokarna, 100% support Mirada Minister, Sarbananda Sonowal Hanga. Sonowal na Loktak Lake Liklay, Inland Waterways of India Jetty Jila. Inspect Vasahira Gala Chili Minister Jina, Boat Durla Vaya. Tourism Katawivang, Loktak Lake Hi Shijin Kui Bailagay na Lay Gaji Hangda. Itum na Kong Hi promote Sapalungra Gala, Matasang Sapalungra Gaji Hina, Ogatui tourist destination Kamataya Aka Ngasagi Gajina da Sonowal na Hanga. PM Narendra Modi na Northeast Raisang Haksang Kawai Ningrin Kalay Maramli Hangda. Ajir Akung Hi Modi wi Jizu Kamiena Kung na da Sonowal na Hanga. Inland Waterway Development Gala Ayush Wivang Gadomi Gabai Saiko Reina Gadomira da Sonowal na Hanga. Customs Prevention Force More Infali Otkasa Customs Department Inspector Akhawidungli Central Bureau of Investigation CBI na case Thasang Haira. Bawa Tishurda Mibajina Lupadra Liza Haira Gaji complained CBI li Thasang da Awidungli Rakri Kawai Hapok Haira. Lupa Ligazai na ana Malayran Assets Kalay Maramli case Tagasangna. Customs Department Inspector Bawili Lupa Crore Kani Lak Magada Panga Ting Hangshini da Aka Shakatum Hang Taruk da Taruk Gada we assets Laysaya Galaji Awe income li 433.30% Junkamena the agency official na hanga. CBI team now ishimli vakyang ling lay lok hai gala bank accounts we lyric sampang gala aman sakshun shun kahai shim odla sampanga jia. CBI na samgapang bank statements gala real estates documents ji trial courtly evidence sada shijinra jia. Maram hiwi na arrest kasa malayranga. Tamenlong District, Tamay Subdivision, Kuilong Wanli, Aya Outreach Program Aka Sahira. Chief Minister N. Piren Singh na Chilim So Sada Vazanga. Outreach Program Ji Shokarna Kami Welfare Services Ping Ji Yarui. Kamong Paili Kuiva Mikavai Sada. Tamenlong District Administration na Rung Kamina. Tambakvak Infrastructure Development Kuikarat Hada State We Interior Parts Ping Lila. Kuiramia ka miyu ngadayday da walungli kiyashi kangro kala ngushi kamay kuirara da CM na hanga. Tamenlong li regisang vat makeup kaji district being a jaili zangsai ka ara sector kai kali regisang tebo khaira da CM na hangda. Kangpok pi du tamay na tamay tu kuilong shongfu matasang mikawai state chorgarna center li proposal miwara gajila CM na hanga. Tamenlong district wi kung magda akana Karar ngahong mashiman ngasagla miyon rami kahai wivang CM na ningshi pongshokta Chief Ministers Green Manipur Mission Wyazingli kung gajida ground avavu semira jia. Kuilong Sub Deputy Collector wi office la masangla hapok haura gaji hangda. Targar saaka office ji Sub Divisional Officer wi level ay na haimi haura jia. Kuilong li Jawahar Novodaya Vidyalaya Semka kwai proposal mihaira gajila hangda. Kuilong li 3311 kV substation li semi haura da CM na hanga. Forest and Environment Minister
Awangpo New Maila Rane Chili Matuida Chief Minister Nathanda State Shokarna Tamba Gaina Kapungwi Regisang Kangadeji Malay Kabai policies Taraka Sempok Haira the Hanga. Education Minister Soro Kaibam Rajan, Member of Parliament Rajya Sabha Leshemba Sanajauba, Caretaker Chairman Autonomous District Council Damenlong, Namsinre Panmay, Additional Chief Secretary V. Vumlunmang, Secretary to Chief Minister Ningthojam Jeffrey, Senior Journalist Pradeep Pandojam Kala, Government Officials Bingla, Outreach Program Chile Vazanga. Ranye Chile, Shokarna Kami schemes nga taday da samangkui kawai nga John Mi Hairang. Ayang Zinwi report at Hishurda Ukhrul District Li, COVID positive mi akala masambhang mana. Ukhrul's COVID second wave karahili, Ukhrul District Li, Arui Rashungda, COVID positive samangkai hi, Tingha Shajishat, Hangjishat Tashini Kashungkaina. Arishangala COVID Care Center Wiena, Mi Kanili Aya discharge Sada. Ariri Ukhrul District Li COVID Kagaza, Mi Machine Panga Leida, TSO report na Jithemia. Ladluida Kamdaya Pauping. Magada Gajigo Shuri Lily Cup Tournament Ayakup Sanghaira. Ukhrul District Hamle Kong Hungpung NPF official 45 Chingai ACW NPF unit mass enrollment Ranye Sada Mi Tumrada Pangana NPF Li Mingjan Sahaira. Hill Areas Committee na recommend kasa Manipur Hill Areas Autonomous District Council BLG United Committee Manipur UCM na makamya Pongshok Haira. Shirat kami Janbao samang rumdak laya hopefully sai kangya ya zimikshong sa sereno.